Hello friends, ketal job ni notification to boy hastane jobs YouTube channel noro jotno lamsago norok ni bagai kaisa good news noro jara GRBT Group D written examination qualify khaisa tongnai rok tei norok ni dukun verification te interview ni bagai der jakha tei norok ni dukun verification te interview start ongnai 1 December 2023 tarik ni simi no lajaknai hingke norok o date no kam khainai di 1 tarik December 2023 tarik ni simi no norok ni dukun verification te interview start ongnai hingke norok ni call letter bahai ke mannai hingke GRBT ni website no rinai hini sajak norok no GRBT ni website jao tongo o website no visit eba login khainai di hinja call letter ni bagai notice tau phane riyako notice rekhe ang norok no phono goi rinai hingke friends norok nugui mankha GRBT Group D written examination tei dukun verification ni ketal notification o mahai ketal job ni notification naina bagai hastane jobs YouTube channel no subscribe khlai support khai di tei norok ketal job ni notification nugui mannai।